أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هدين بركة سنين بعد سنين، اللهم اجعلنا من الفائزين بإذن الله تعالى. Mwenyezi Mungu ajalie Ramadhani kaudu raifunga ike harmaze mizan hasanatikum wa hasanatina insha Allah. Mwenyezi Mungu ajalie rike miongoni mwangu ikawa wajua kubaliwa ze ibada wazifanya harma Ramadhani. Mwenyezi Mungu arnike tawfiq, arnike amali njema na tamaa njema. Hum mustawa wahatu kwa Komor ni Muislamu, wa aidan no mustawa wahatu كدولة كإسلام إن شاء الله كوموري كدولة كإسلام إنما يكون عمبا بطبيعة الحال. طيب حديثي كاو غمجو حديث دمينا نيبانو ليلو يو حديث مهم. أمجو حديثينو كي فكرة يا كي بوليتيك أكو معناه أصلي هايو يو فكرة يا كي بوليتيك دي مشكلة إكاوزا هاتوسي أهل السنة والجماعة هرما زي مذاهب زي كإسلام. المشكلة هاتوسي نماشيان إكاو تقريبا غمزيوناو هرما الدنيا. إنما نجوها إسي إما إسيو سنونجي تفصيلينجي ماني هاتيسي نوتي هاديسي يجمكن شي هايني مريكاو وتساهو ديتايزينجي يحوسوية ما هاتيسيايو يا رجوي هرما zepajika osi uhadisi au kangu tsaho ngatojori hadisi rimwereyo yadungeze tafsil ikaurizi hadisi harima masalain. Walakin shan tsongeza kana ni hadisi damina nye maudhuinu dokana tishia ila jana ya idia kuswali wa Komor mufti al-Jumhuriya harungu wa fikra asasia na fikra khatira wa Komor, fikra ilo danger haku harima makalima ikawo ya lawana na mufti al-Jumhuriya وهي الدولة كومور. هي فكرة أساسية. طيب مفتي الجمهورية حفظه الله وأدام الله صحته وأطال عمره نقولوا فكرة وكان ماشيها وما عديوها السلام بطبيعة الحال. طيب سببه هندي بو سعادة المفتي شيخ مفتينا كان ماشي عودو ما عديو سلامو وكان ورمي مركز يهي بترولي يهي دنيا يكاونجيو عرب سعوديتي. طيب هل هذا فكرة صحيحة أو ليست فكرة صحيحة وكمور؟ يو فكرة كويلي أو تي فكرة كويلي بتقديري وكمور يمسألة ينو مسألة كانجيو غانزوي حكيسيلوا حديقة هكويلي إما متخصصين هرمي مسألين واود ودورنغو سيسنغاري قدريو عقل نعلم إكاونجيو مفتي الجمهورية. ولكن يعني يحتاج مفتي الجمهورية يفاني أبدت سينفورماسيون زهاهي زهوسو يفكرة نخلافو ya hema sunna ni mashia manangabu afkari kao takriban yahtaj wazitahau zurudizi zifanywa update zisomo hasiba budokana hindi tarikhi ya hatu ya Kiislam yanzi huwa bitariqati mukhtalifa hukumu heni wandu wanzi tarikhi ya hao ahli sunna wal jamaa. التاريخي ينزي هو بما يتوافق نو معتقد وهاتو سيسي نسياسي هاتو سيسي أهل السنة والجماعة رانزي هاي التاريخ يهاتو بما ينسجم نمني كاونجي جوكا يا موافق نيلا معتقد وهاتو نيلا فكرة يهاتو نيلا بوزيسيون يكي سنة يهاتو. بطبيعة الحال إما الشيعة wanzi he tarikhi hao he namne kaunge jowa fikiana no mu'taqad wao na ila position politique ya hao harima ya marhala yakaya. Lidhalika ladhi murdo polizaze fikra hamwe wakati hakisio fikra amandai. Jana na mwambiani kana tina unjia harima ya masala ya umqi ya hayo
rihaisisham jo haisi fikra asasia ukana hindi wakati masala ya politik كسبب مفتي الجمهورية ينجي بوهاري بطبيعة الحال wakati كاو مسألة يا دينية wakati يونغ رجوشيليا قول المفتي wakati يو أما wakati والو سياسة wakati يونغ رجو زيرانتي يرأي الديني في هذه المسألة بطبيعة الحال. طيب قبل زمان قال لي مجوز سؤال مهم وكمار ما هي النقاط إكاو أهل السنة والجماعة نمشيها وفكيان sisi sinaor wafikiana harma nukta hindi izo nifanyao bano amanzorangalieze nukati kao sisi sinaor sharikiana rirensi zin nuqat al-ikhtilaf wana yudo muhimu abasainu wakati kao abo khatar ikao ngeti yao danger ngemenaseo wa umma wa Kiislamu riamrishi wakana fathbutu yode namna Mwenyezi Mungu yari amrisha rirensi ze khilafati mbali na mbali fathbutu rithibitishe ujumuia adui ikaungu wajihio umma rirensi ze khilafati alfaraiya zambali na mbali. هذا هو الرأي الديني كان رانزوري هكيسي بهذا الجانب بالأساس سيسيروا في كان نقطة هنريد السنة ماشية. أول نقطة إكاو بوا وجوزي سؤال إكاو لذيمو امروية كسلام أو يا ككافر فكرة ما نودو كان دي إيمان بالله يومونسي هرمو إيمانيو نؤمن بالله ونؤمن برسول الله ونؤمن بالكتب السماوية ونؤمن يقدر دي أركان الإيمان إكاوسون سيبيا نرزجوا نحن دسيني ماشيار وفكي أنا هرمو زي نقطة إسو بيكي كويلين واجوين جزا نقطة هرمو إيمان نيودي فكرة الإمامة بطبيعة الحال. لكن هل يؤمنون بوحدانية الله؟ هل هو أمين كان Mwenyezi Mungu mzima؟ نعم. sisi riamini kana Mwenyezi Mungu mzima؟ نعم. riamini kana Mwenyezi Mungu mzima. الرسل ikaudu Mwenyezi Mungu ya wabeha harimwe dunia yino wa rasuluna Muhammad alayhi salatu wassalam. هل هو أمين fikra hiyo؟ نعم هو أمين fikra hiyo. jeli kana riamini sisi batu ya fikra hiyo الكتب ziyo ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazibeha harima dunia sisiri amini bawazi amini bitabiat alhal sisi sinao ngari sharikia nao harima iman يفكر أساسية وكمار فكرة جامعة. طيب يا إيمان يحتو سينا Mwenyezi Mungu هل ngabo اختلاف وكان سيسري أميني وكان Mwenyezi Mungu يمزيما وهو أمين كان Mwenyezi Mungu يمزيما هوية وإلي هوية أبدا نفس الإيمان يويو هني مريكاو هاسوموي فكر الشيعي يا كإسلام أو يا كبوليتيك وجواليوي فكرة فكرة أساسية. هل سيسري أمين كان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ولا رسول الله؟ نعم ري أميني جهل كان باو أمين فكرة. طيب زي كتب السماوية يكاو Mwenyezi Mungu yazibeha harima ya mitume yahe wajewa kwa wanadamu wazi amini batu rizi amini lidhalika harima iman sinaona shtarik basi na msharikiano wadzima harima iman na hina mrikao hamba la ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah fahuwa mu'min wa huwa muslim. hini mrikao haparale shahada ashhadu an la ilaha illa Allah أن محمدا رسول الله هو مسلم وسلام وليس لديك الحق أبدا وجوتو ومروها رمو سلامو هاوتي يمرو سلام يوتي حكيها إن شاء الله كمفتي إن شاء الله كآية الله إن شاء الله وكسجندين يو ليس حقك أنت يو حق الله وميزم بودجوها بكنا وي كافري هوي السلام
she mabda al-asasi ndiyo tu'mina billah wawe mu'min, tashhad an la ilaha illa Allah parele shahada wa islam, wantaha al-mawdu. Eza bakishabo zo Mwenyezi Mungu juu kwenda hisabu kabati mdu yani kiwaya juwe roli ya Allah harmwe dunia hii. Yofikira asasi yako. طيب هل سيسيري أميني سنة رسول الله جهلي كان باو أميني سنة رسول الله؟ نعم. لكن أين الاختلاف؟ سيسيري اختلف يانا هندي هرمي مسألة يهي سنة اختلاف واحدة وكمور يودي ما نبقانا الذي موري السوم زي مسائل زينو بعمق أو كل مسألة سيسيري أميني كان سنة قول رسول الله تمام؟ فعل رسول الله إقرار يا رسول الله دلي قول يكون الجولة وانا رسول الله يودي سنة دليل فعل نيل تصرف نيل سلوك نطبيعي يكون جوفان واني متومي صلى الله عليه وسلم يودي سنة نزلان دوكو يكون متومي هزي قريري شوكنا زكاي يودي سنة سيسي ما سنة لنمنا ريكوانغا ليه سنة رسول الله دلي قول لمتومي de la tasarrufu ya mtume na ila ndongo ikawa haifanya iqrar, haiamrisha au haikubali iende harmu mujtama. طيب emashia wao enamna wa kuangalia sunna ya Rasulullah wahamade qaulun maasum de hina mrikao haasimilwa ufanya ala al-itlaq hu mutlaq abunge jumkisha Rasulullah yambe qaul yusun ke jumkinishe ma imamu ikaw wo wa amini wambe qaul wajambakana ila sunna si ya sunna faqat de alawana na Rasulullah de fi'l ni qaul ya ruhara na Rasulullah wo ya sunna de alawana na Rasulullah ni alawana ni ma aimma ni ahli baiti Rasulillah. لكن او مجمل وهي فكرة هي سنة سيسري أمين كذا يو جزء من مصادر هي تشريع يحدث سيما سلا لذلك يو فكرة أساسية وكمها سيسر وفكيانا سينما شيا فكرة مالو دي إيمان نمزيغاري فكرة يو دي إيمان فكرة أساسنا دي مقاصد الشريعة الكبرى. الشريعة شاك إسلام شجا شهفاظ نونغو مهم هرمو مجتمع سجا شهفاظ ديني يجا هفاظ نفس يا منادم وأيضا يجا هفاظ نسل نايلا وبنادم وانا نايزوزون سيبيا وأيضا يجا هفاظ مالي سيهم بكنا دي مقاصد الشريعة إيزو هني فكرة يكاون جوه جاي hifadhi zenongo hizo ikaw zo para ad-daruratul khams zo muhimu haru mujtama sisi sina warwa fikia na harmui nukta hiyo كان ممكن الشهار سو من الديني وهكذا الذي مريه فضي ديني الذي مريه فضي نفس يا منادم الذي مريه فضي بنادم الذي مريه فضي زي مالي زي مسلام وبنادم فكرة أساسية وكمور. طيب وفكرة هرم فكرة أساسية يكون فكرة مهمة غير حديثو بوليتيكي هون وكمور هرم مسألة إنه العدل أساس الحكم دو عدلف يكون يودي بانغا ومنوف ويندسا دولة إذا نزو هرم السلام سيسي ما سنة ري أميني فكرة يو جهلي كما شيئا وهو أميني فكرة يو يفكر أساسية وكمور دزي نقطة يكاو سيسي روافيكي أنا سيناو هرمو وكاتي ونو يأمري يكاو يكاردو هنزاري تي هرمو السياق نيزمبو ياري أمريشا فاثبتو الذي مرثبتش معناه خطري خطري ليو مكتي خطري كان عري ماشية خطر للأمة الإسلامية بطبيعة الحال وكمور nganza mruya fikiri abahad min dhalik rsido fikiri yeki etafkiri yaki komori etafkiri yaki komori kana sisiri zingizwane zenfi harbe bahari yabo sisinga si man'a an ay khatar
kabati mdujuri tsengelea hata nahnu wahimu waham ilobutsi yosanganati. Lidhalika lazimu rudofikirie tafkiri ya ho rahani tafkiri ya hatu sisi hundani fikiri asasiya huko. طيب العدل يدو وعدليف يدو أساسي هي وديسا الدولة قبل رهم مفتي يجاجا مكانا وعدوي وهو سلامو دي ماشيا لازم يجوز يسي وعدليفو كوموري نغو نمناجي وعدليف ikaudu mnyezi Mungu ya amrisha sayumri kau katufanya waadilifu harimaye daula ya Komori. Hal huwa sadiqun wa husilamu ومنزاني وسلام أو عدوي وهو سلام. هذه الفكرة الأساسية. هذه فلسفة اليوم. wakati kaunga adui ikao katsuru miyo waadilifu harmu umma wa Kiislamu harmu Islamu hal huwa manzani wa Uislamu huwa adui wa Uislamu. اسأل نفسك أولا لازم سعادة المفتي شيخنا مفتي يجوز السؤال الظلم ولي هرمين سيحة كوموري هل هو يجوز ولا محرم ولا حرام؟ أمريكا وهنيكي ناصية يهي حكم يعني اسمه مجتمع وكي كومور هل نغفاني وعدلف أو كتوفاني وعدلف أمريكا وكتوفاني وعدلف هرمو مجتمع وكي كومور وكي إسلام ومنزل وهو سلام هو عدي وهو سلام. أنسمني كان مثال بسيط مدما ونزل مظاهر كوزي كوجيري فترة من الفترات ومسيريني هاتو كومور درابو يا هي إنيو أفريكا يا كوتيلو مسيريني درابو إنيو أفريكا إكام دوانزامو يانغالي يبالي يا شعاري نانوغوزينجي كاو لا يتوافق نزل مقاصد زهو السلام نابو كوزيو نزي كوتيلو مسيريني هاتو wakati rais wa daula ya rongo wao drapo تضحكون على من؟ الفكرة الأساسية وكومور سيسي جيل جنراسيون ليو بساينو كباتسي كان الجريدو هدالوا بهذه البساطة وكومور غاسنا أنكيلي غاسنا معرفة ريسومو ووينجي وهاتو نياتوسوما كوموري ngena معرفة ngena واي وشندوها ميزيشا بين الخبيث والطيب. لذلك هين وقتي كاونغا بوضمانا ورونغو لازم يدو فانا تاوز يدو وزينيشا زي ما كلمة صحيح. طيب إصلاح يهو مجتمع سيسينا وروفيكيا يدي زورا أمرشي وكانا وقتي كاونغا بو مشكلة وهو سيو قدميشا إصلاح يهو ريرانتي زي خلافات صحيح. أنا أمنيكوني خلاصة يا إما أقوال العلماء وهذه هرم فكرين قبل مشكلة وكون وجهه وكإسلام وانسبيا ولا وانريكا وانبا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا وانريكا وانبا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله قبل خطر يوجري غارجوهي ماريزيه خطريه او غارجونا رامبيكانا ولا ماشين وانما اباضيه وانما سنه وانما داعش وانما اصلا كومور داعش يتا اسلاميك ولا تماشي يتا اسلاميك ولا تماشي ابدا مو يزوفان ما تركوا انسان من شره ده إسلاميك يوتيبيا مليون إذا كانزانا مدوكانا هندي هني طرف وليو هرمزي مذاهب za Kiislam watu hano wandu mamutatarifin watu hano wala wandu ikawo masasini dima شيء كيف يفعل إلغاء فكرة العامة فكرة الأساسية سيسري كان داعش وانو ونما وانو زي بارتيزا هاو وكانما موفما هما حشاشين جهلي كان سيسي باتوري كان ما موفما يا وانو ناو ما متطرفين
Islam ngamjwishia Al-Qaida ngamjwishia Daesh zeta Islamic wauti mashia wama sunna jeli kanga mjwishia Hizbullah ngamjwishia wauti pia mjwishia ya maharagi movement ya mahashashina mavurabange na wauti pia wapia mashia لذلك نرانجر دوسو مزاي فكرة زين مهم هرمات المسألة. طيب نمجرو زي سو سلام وكان هل جمكن يشاري فاني نصرة ري ايد ري هميلي يمريكاو وسلام ياما لا إله إلا الله وكاتي كاونجي هرما شدة. اتفق العلماء إما علماء وانسيبية ركما سنة ركما شيعة وانسيبية. وأشهر مناظرة ikanga mwanzao na mrudimbu El Jazeera harma YouTube mshie deba yafanywa baina Sheikh Al-Qaradawi rahimahullah daina Hashim Rafsanjani na mtokaza Al-Qaradawi na Hashim Rafsanjani ngamjoshi ya mshezo makalima yatekeleziwa ni al-faqih de alim ya kahar hada zaman Sheikh Qaradawi izo yahamba haula he khatar ikaunge joko jiri harmu umma Islam ma kana ra'yuhu mimi amsomba kana hindi ekahu hansiwe ra'yi ya Sheikh Qaradawi ni ra'yi ya mufti mkomori misijorenge ra'yi ya Sheikh Qaradawi hasibabu do kana hindi insanun shahida al-umma وكان شخص له عقل ومفكر كبير علم غزير يسومي سوانرو وينجي ولكن مفتي واتو شيوزيما ما عنده تأليف كتاب واحد ما ألف كتاب. فلذلك إذا شيخ قرضاوي يجوهم ببنا ولا إنسان قارئ يسوم زينج أرجور إنجي ما قول يهاي كان جوهر ما صواب وقت إنجو كان قول لا شيخ قرضاوي نا قول لا مفتي واتو مكمور سجور إنجي لا قول قرضاوي Sheikh Qaradawi hasibabu dizona hamba kana mndu ikaonge na ilmu na maarifa harmu masala hii. طيب هل usilamu hansi kana ndo fanya taawun ndo saidilana na ndo saidilana. طيب هل ikam mwanzo ya nusuru mrislamu ikao ngihari mashidda yajuzu muslim naam yajuzu alislam almuslim akhu almuslim yudi falsafa. طيب هل نصري أمريكاو جمظلوم يظلميلو وسلامو ما نقول هند نعم يدوبانو بهانسي فلسفة يهي جهاد في سبيل الله ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. المستضعف أمريكاو أكاديميزيوا يجمكن شاكي سلام يجمكن شاكي تي سلام sisi asla sisi mesilamu riwasuli Espanya Spain namna je mesilamu wanje Espanya dukana renderi fanye nusratil madhlumin wandu waka Espanya ma chrétien wako mesilamu waka Tunisie waka Maroko waka Jazair kati wakati waona walo dhulma ilo harimaye daula ya Espanya mesilamu ndi warafae dhulm wade watu we dhulma yakaya sayuri fanya jihadun fi sabilillah ekari fanya jihadi fi sabilillah ritowo dhulma uliyo sayosi waplike qaida al-asasiya ikao la ikraha fi din la ikraha fi din tabati jozi garambuza mvunya njara mwedi ranzir sarto we dhulma iliyo man shaa minkum falyu'min wa man shaa minkum falyakfur. Ye principal muhim na ritowo dhulma uliyo harmema mustadhafin jihadun fi sabilillah yo fikira asasiya wakomore. طيب ekardo nzara angalie nusra da sile ze madhahibu za Kiislam da si hawasi yo farud kati madhhabi ya Kiislam
sunna walu harima khatar yo fardu wa wajibu mashia wa himili hasiba udokana wala wanyanya fil iman wala wanyanya fil islam wala unanya innama almu'minuna ikhwa zo rambilo musila. طيب abasa ino de ardu ya heme islam yona mushkila hal yuwajibu rihimeri towe dhulma ilo harmwe ardu ya Kiislam de ardu ya Kiislam wakati kao beke sulta iliyo si ya Kiislam jadi ardu ya Islam ngabo Islam yuwajib naam yuwajib rihimilie Islam ritowe dhulma iliyo harima ya ardu ya Kiislam yufikira asasia zabari hindi dokana yehifadhi ya he umma neze ardu za Kiislam yu muqaddam lazimi qadimishi warahana zila khilafati zondani yudi falsafa iliyo banu wakomora. طيب hiyo hafikra asasia kauda zila niqatu za kipolitik ikao zilitanganya sisi na sinema shia wakomora ngabo afkari zinji ikao ngizo harimwe masala hii na mimi ana ngamine istidad hen wakati wajuka deba maurideini ana andi istidad nabo takriban heni mlikao yudunga mbabizor ko hamba kujona na ze position yangu harimwaze masaili zin. طيب narudire jay harimwe tarikhi ya hatu sisi Muislamu ama wode Muislamu kakuli emashia wasaidi ya Marekani wadangusa daula ya Afghanistan Maislamu sunna emashia kadaula ya Iran wasaidi ya Marekani wadangusa ya daula ya kwendesiwani masunna ya ka Iraki. Tamam. طيب sisi masunna rirengeze kanza military za Marekani zonsi pia zizo harmwe Gulf ze kaza military zonsi pia yodo mahala ni barohoze misili zenda zerema Iran واحدة بواحدة. لذلك وكمان يفكرة إنه ليست فكرة دين بحت مسألة يا ديني بس شيء مسألة كونجي يهاريما إبيهانيوا na fikira zinji ibihanyiwa harima fikira ya ekonomi ibihanyiwa harima fikira za resource ibihanyiwa harima fikira ya dini ibihanyiwa harima fikira ya nufudhu wa saitara wa haimana alati murdu ile wenze masaili zinu tukaheni mbwika wa harimi Arab Sauditi wo de aduyillah hada mu sahih laysa sahiha mana Arab Sauditi mono izo yafanya Yemen Maislamu ende hafanya tahalufu ya Maislamu nsi pia wende wamenye daula ya Kiislamu wawana nao madha antum failun mufti al-jumhuriyya kukandahu wakati Arab Sauditi wenda waunjiliale jeshi la dunia wenda wakorema al-Yaman Yemen mufti hakanda hubi wakati Arab Sauditi ne Gulfu hiyo wakati wakotowema pesa wanike Daesh eta islamiki na wanu jabhati nusra na al-Qaida wende wanjie wawane Siri wawane Iraki wawane umahalaniho pia ama sunna winji هين كنت فلذلك مسألة إنه مش مسألة وكان جردو ريحدالو هرمو مسألة إنه مسألة كونغابو دولة يا ماريكاني na Israeli waanzao wakadimisho silamu wajoru miema shia lelo maudu warumie masunna lelo maudu na ushao wa ila akhir walidhalika lazima rudokana wahi harmwezi masaili zin wakuma. طيب ikarban zarenge fikra ya dini rihaisi harimwe masala inu ema Yahudi waone imagination yao namna je nihayati tarikh ntoki amange joki manamnaji
eka wende uzisema juif ni mayahudi wajohambia eka wende uzisema chrétien namnaje ntwakia maijoko hima wajohambia wende uzisema islamu namnaje ntwakia maijoko hima wajohambia lidhalika wa Komor heni wandu yavo rekama juif rekama chrétien rekama islamu wotu hambia kana ngabjoka kodo fi akhir zaman harwema haya mwisu sime silamu dajali Yajuja wa Majuja zo pia sira kodo joko jiri ema chrétien ngwa jo hambia kana de maraka de nkodo ya Harmigidon ikaonge jo huja itongeze kana mtumaini sayaji yumara ke joko jiri baina ndo kodo joko jiri baina ndo baina hema chrétien ikawa amini Mwenyezi Mungu ne makufari maisilamu yani dasi sisi kahuzi sema chrétien wajuambia kana sisi makufari ngarjonjia mro batu sisi kari uzisi wa mama chrétien wala hindeni sisi wamakana wala makufari ngwajonjia mroni ema yahudi ba wo urangalia kana sisi makufari ngarjonjia mroni batu sisi wangalia kana wo makufari ngwajonjia mroni بدك هيك تفتح مخك انت لذلك مسألة هنا مسألة مهمة وكمور wewe imani yao ungeunika fikra hiyo kana wala kafiri wala mjona mroni jeli kana imani ya hebae ngejomnika kana wewe silamu Komori silamu chimdawini we kafiri ngojona mroni beke ngo swalize swala zonsipi shaye yengu tsuangalia kana swala ila khuzabalat لكن لا بس مجتبيش لماذا لو كان عندنا إيمان مختلف وهو من قولنا إيمان مختلف لذلك فكرة أساسية طيب إسرائيل نماريكا ننكودوين زبارين دوا وانا وانكودوين لو كان وانغاليا وكان انسواكيا ما هو هيما بكاري وما يسيلا لذلك نغفانيونا مناي نغواوا وما يسيلا wowo wangalia ukana lazimuri fanyeri wema adui waheze iniza hao no ili mtumainisa juhuja sisiri amini kana mtumainisa yereje duniani ujoja jara ngari yesi simesila riwe wala hata zenusus zuhambia ukana kahende habanda ya harimabwe lebwenga ljorongo wakangabo mnyahudi so nzo muwe bwisila zode zefikiriza hatu sisi mesila wowe zefikiriza hao de namna hiyo ukana ngajola dhimu wajirin kodo waweme silamu waweme adui no ili mtumainisa jojoja yaje ya wangari wow imagine yafikira lidhalika masala yinu inti masala kana irade ya adui wa usilamu sisi ngari hadisio fikra iliyo na khatar ya ho umma wa Kiislamu renti za khilafati za hatu sinao ukana sisi masunna sisi derlu harmai tariqi sahih ndo bihambiya kawa kwa harmai tariqi sahih yeshinya ndo bihambiya kana kwa harmai tariqi sahih Mwenyezi Mungu asema kana inna au iyyakum ala fi inna au iyyakum je aya lahudan au fi dalalin mubin ini wandu watsonga bakana sisi derlu harmai tariqi sahih sisi derlu harmai siratal mustaqim ini wandu ya dauna kana ndo ndo harmai siratal mustaqim lidhalika nzurdu sisirdu temperature do sisi hambabi harima zimasa ilisi izo nambao banu dokana ngabo khatari ikaonge wajio umma wa Kiislamu wonsi pia kotua jihi shia wala sunna sha umma wa Kiislamu hasibabu kana daula ikaongwa angalia ukana yanuma Islamu anuma adui radi so wana naori wakadimize ngarangali yao zila daula za Kiislamu ikaungwa onapua na dhimurizi kadamizi Arab Saudite neze Gulf wala wasawa wa diyar ma ihtilal irade mdu ikao hakaya mbabi ila akhiri wetimizi Iran wajenda wakadimishe Turki ka daula ya Kiislamu wetimizi Turki wajenda wakadimishe Pakistan ka daula ya Kiislamu izo deze daula nraru za Kiislamu ikaongizo na poa zikoshinda ziwajihia adui wa Uislamu lidhalika zitahao bana basainu fathbutu
shodi sakota eka kuna ushinda usaidie fala la tahki usambe makalima ikao ngejo tia mfarikiano abasaini خلاص الزام صمت داس كنت ما بحنا ورنجم ناكو وكنت طيب يو فكره اساسيه زبارين لما وينمنا هنا مريكان جوشياز التصريحات ما كلمه تكلزوني ما يهودي نتنياهو na Marekani wajua mbiakana ngaranzuri fanye tashkil rihensi mkonsi ikao makritien ni majufu na baadhi za maislamu na daula ya Kiislamu ikao ngarjodo wasindiha rijeri wane na wandu hindi ari wanana one maislamu mashia rudiri wanene maislamu masunna rudiri rejei risome ndondo izo wala wambao kajambi ya ukana ajawa nene maira ariwe fikira hiyo de maislamu udo tsakha donc yo fikira asasi wa Komori khulasa tizuna kazana medokana hindi ye khatar ne danger iliyo abasainu inu danger kaunge fanyao nge terrorizeo o umma wa Kiislamu asibabu dokana hindi mwangalia ze pays za Kiislamu zonsi pia hizo dobanu waloze mashakili wa Komori ze pays za Kiislamu dobanu waloze mashakili dobi wandishoze mashakili sababishoze mashakili hizo de daula za kikretien ni majufu watoto hawashie qawlu la ilaha illa Allah lihizo bahan lidhalika nari wasinsheze madarik rirambue ukana ye fikira henko do inu ti fikira henko do kana shi na Marekani sa inu fikira ka ungiona board ngiona abad ngiona ibali ya fikira ekonomi ibali ya fikira ya kipolitiki ibali ya fikira ya dini ibali ya fikira zonsi pia hadafu tsao banu hindi likadamishe umma tsao zabari hindi wanu walona khaufu na usilamu iyo masala kaunga dunki ni sharia hadis zabari hindi walona khaufu na usilamu masala ke dunki sharia hadis طيب narudiri isi fikra ikao yo fikra ikao yo huntabish bitabiat alhal wa Komori ekamu mono msirini ikao duba swaliwa eidi mjini msuje mala nikao rais wa daula haswalia eidi takriban dobanu kwa kutekelezo ze khuzabalatizo sisi wa Komori rais wa daula ما الفرق يا هيدنا مفتي harimo wakati kawa wanungu hadisi zao wa Komori mufti al-jumhuri yangu hadisi wa Komori harongwa makalima ya dini rais al-jumhuriya jangu rongozo wa Komori harongwa makalima ya dini ya rajul yani sisi ngasina rais wa daula wala ngasina mufti waili yani sisi dunguze khutba sijusa sual هل سيسنغسنا دولة ولا يعني إلى مسجد رئيس والدولة طبعا مشكلة أساسية هرمي الدنيا رئيس والدولة الدولة هاتي يحرم خطر وجو كنت جودو شريهي يعني كان إيماني وين أنت وين نحن رئيس والدولة عنده watu sisi kasindaho yani hala wakati jirdo hamba kana na imani na mshukuru neema na we daula ngiyo harma khatar rais wa daula kutuja wakati siwani kando strategy ya ushindari jokoro harima ze tabu ikao zile maharma dunia shangojo jodora mberdo shukuru neema ya akhi kasusa shukuru neema sisi gartsa hauze batni zembazatu zija rike harma aman بفكر أساسي طيب دولة هاتوا بساينو رئيس وهي الدولة زبارين وتوها إسية مشاركيانو وهي دولة كومورين ماريكانية بساين موني للجيش الأمريكاني للو كومور زبارين وتوها إزوا كوموري
ukana Faransa ngena intere harimwensi hatu Komori, Marekani tsungu tsengelwensi hatu Komori, Shini ngena intere harimwensi hatu Komori, Rusingu tsengelwe harimwensi hatu Komori. Zabarini mtoshere zoa Komori. Hal wewe kara isu daula Mkomori. Ujo shinda utsanganyeze fikira mutanakida. Fikira Marekani, fikira Faransa, fikira ya Shini, fikira ya Rusi, fikira Imarati, fikira Israeli. Harimwensi hatu. وين أنت؟ وين؟ رئيس الدولة، رئيس هي الدولة. وجو كان سنقول رئيس شكر النعمة نما كفارين نما مسلمين. وين جا وين ده هو تسيسك سيده هو؟ سيسنجرانغ اليوم دانجر إكاو غير ما ويا الدولة يعطو أباسين مستقبلا. فرنسا كانت ماوري. إيزو أتهاو كومورين. Marekani ya basa nile jeshi la bewali jau hula li fanyoze sanganati hula Komori. Ze dunia yonchi pi. Ngwata hao wadunge Marekani wataweze babaya. Wahongo mparo ya njia harimwensi ya Shindi ngojo kumambia ndongo hinta. Ikao de halif strategi wao. Yemrusi yalona muhawala zinji yanzo ya njii. Utukumambia ndongo hicho. Ya jamaa wa Komori. Na kuma politician wa Komori. Na mkensi lifikiri. Mrensi ya shukuru nyama. Ne makufari. Ne wandu wajuko nda mroni na mbeboni. Mzireti ze mufti. Ne mashaka wa dini. Ma politician wa Komori mkensi lifikiri. Ye hatari iliyo. Harimwe dunia. Umuna wa abasanyi no heni raisi kauka jajibiwa Donald Trump kajajibiwa na ingu sukenda hamrenge hamu wa hau hamfani mketiri fikiri mketiri fikiri wakoma yani mono mathalani secrétaire général ngari fungua ya akhi ngo fungua shubit nafik kansingo ngamfungua wa abasanyi yani madha nafal et comme quand on fungua et tout je vais tambi bitum je vais tambi Charles hein le quand ngari fungua we tumu ala furu ya basaino ya akhi shu yani sisi wako mada stafad sisi wako na munsami himana yani namna ni soma we danger ya he dawla hatu amonokana madhamana wa hatu yani ngao baid. طيب na ilintimizie hadisi wa Komori dawa nifanyao bano lakini silifikiri ye daula ya hatungio harima danger omtsanganyi hano kuwa pei puissance harmwensi ya hatu laisa liwajila yoti sababu kana waongwara nzao yoti sababu kana ngasina siasa njema yoti sababu kana sisi ngasi harima yani siasa tungendao nganzori kensirifikiri wa Komori rais wa he daula rijo tamani he sisi wa Komori rijo tamani mjemreleze zabarindi Marekani ya Komori zabarindi Mfaransa ya Komori zabarindi mshini ya Komori zabarindi mrusi yanzo ya Komori izo wa Komori wanzo waziju sisi ngasa harba place strategie ngamonao zenkodo zijirio harma place strategie amono kwanatu Hormuz zijirio sisi wa Komori yemna place watu ola mgarjo kofanya Marekani so inguju shininge Komori Faransa nge Komori Emirati nge Komori wawonsi pia mada ya falo lakini fikiri wa Komori na rikensiri fikiri ye marhala inu maana marhala iliyo kaiti marhala ukansi wa raja doshi lizaruka shukuru neema heni wakati wa Komori wajo hundia wa Komori abo wende wa hundu nafasi wakansi wa hadisi namna ya kweli nile jeshi la Marekani lo Komori wati wabekana ngwajo kukansi wa mbakana wanu hendeni ngwajo ushinda wajo wafanye kudeta Komori le kama opposition le kama ndo harmu serikali
Heni wakati wajuika wa Komori wajoshi na wende wa Kensi wa hadisi dona Rusi za kweli wajobe Wagner Komori. Heni wakati wa Komori wajoshi na wende wa Kensi wa hadisi wa Kinaize Mfaransa wajobe hajabub denari Komori. Lidhalika lazima Kensi rifikiri wa Komori. Arifikiri wakati uja Kensi rifikiri. Rirentize sangana tikana bangari filme au banangari fungua wetsumu banangari swaleidi banangari hindeni banu Iran de yoti diondo aliyo. Harme masala yin wa Komori rajaan madhamana wa Komori rajaan rikensi rifikiri bayensi ya hatu ngiyo harma khatari Marekani kajaparo enda mahalani kakabati khatari wa Komori eni mahalani Marekani ya hende ikaru habo ejumto wabu damu Marekani woti mrikana wei wanzani wangu kabati mraka manzani wa Marekani hamasa damu mumono nde wa mtinzi harma Eidil Adha jagonzi kabati mbuya kamanzani mhu wa Marekani hama Kadafi mumono wende wa mtiambuda ho ndahuvini takhalasu naye kabati mbuya kamanzani wa daula Marekani hama dezensika ngabzijuwao fini haya hene mdunguti ngoni kwa roli wa mtakhalasu naye kabati daula dhamana ya kamanzani wa Marekani hama Demokratari wa Komori na humono watu mlawani ki roli ni kwa Imarati ya basaini. Lidhalika mkeziri fikiri bwa Komori madhamana wa Komori sisi daula ntiti sisi daula ikao lazimuri doka na tawazun rijuwe mbabiri sahao ni mbabiri junshi ndarifani kodo hamada zinu pei pisansi izola taqatalana sisi wa Komori njabaka na rijuwe ndira wani على الأقل لكن سيري فكر نمنا جرجوش ناري ما يزيش زي انترزا ماريكاني كومور زي انترزا فرنسا زي انترزا روسي زي انترزا شين ما نانغا مناوي كونفلي وانواو هرمي دنيا كونفلي وانواو ما دنيا يلو إيران سببو يند شيني ماريكان وانو ناشيني داو إيران ماودو Gamushi yao izo Trump ya tahema Europe kana mjumni saidi waharaya Faransa ya position ya haina na Marekani Faransa ngena intere Komori yani Faransa ngena intere Komori Marekani kena ukana mushkila ya jia pange wandu waje wa mekana wa sisa balbalara mwensi hatu wamenyeze intere za Faransa jango ya pangao le jeshi nubi hambia kangu pango jeshi Gupango jeshi yangu pango mercenary. Kesiri fikiri wa Komori. Tayeb. Tisana ni some mbavi ze komantari za hanyu. Amjurudin zisome. Zangalie. Insha Allah Ta'ala jari hadisi harma wakati wa satena. Na maudu ya satena. Izo na jutamani he khulasat na kanzan stikilize bano. Dokana siyadat al-mufti, sheikh al-mufti. Usilamu ri amri shaukana wakati kanwabo danger ya ho umma wa Kiislamu wandura ntize khilafati zondani lelo ho dahoni wakati kangarjoka na adu yulobonze yanzu ya jari menyelele daho damine mana mangarjora nsema baya yondani rihimerizie danger ijokori kishe le daho izo dizo mesilamu wafanya wabasaini Emana Iran yare mau Arab Saudite yare mau ze peza golfu dokana walawa hantize kaza military zao sisi masunna ngazire mawem Iran Emana Iran yare mau hula tsukangure mu Arab Saudite narelewe fikira yuwa Komori tsukangure mu Imarati narelewe fikira yu Imarati irende hahama daula ya hema bayur defo daula ya ufanye ya doshi na yafanye dat ikaharime Imarati ngamjona le gash galjoheya ngamjoshi ya wandu bayur defo wajoheza fiju waodo wandu wajoshi na wende wazingare ye nkodo inu hisi ika Iraka jafanye namna hiyo awen kodo inu kena hisi lidhalika inu fikira kisiasa zabari hindi dokana Imarati neze peza ki golf zila ngabwe mabayor 2 fois kao wa afirishio harmisia sa dunia
waweni wakati wajona ze interesa hao ngazimenyongo wajona wazingare Marekani wajona wazingare Israeli jeli kanga mziwa nao abasainu hondani mwa Marekani hondani mwa Israeli wodo wandu ikaongo atsahawe nkodo hisi lidhalika inu fikira asasia wa Komori yakobidiri some ndondondo Sayyid al-Mufti al-Jumhuriyya hafidhaka Allah wa ra'aka Allah wa adama Allah sihatak narirensi kanga rongozo wa Komori rido khatib an-nasa biqadri uqulihim sharti jarifanya ja Firauna fastakhaffa qauma bas sisi karsi harmay marhala hiyo fikira asasi jabili rais al-Jumhuriyya mkomori hafidhaka Allah wa ra'aka Allah wa hamaka Allah wakati kaongo heyo rongozo wa Komori rirongoze strategy rambiye ukana izo wafanya ujoko ziyema mushkila asasiya ujoko uludajar mwe dawla shauti jora mbiyekana we kafiri we mu'min we islamu we ujonda mroni we kanada mroni we na shukuru neema zirensi ejuko anza ya amini ejuko anza kufuru ya kufuru zirensi rambiye zabarindi Marekani ya Komori wewe hufanya ndogo hindi zabarindi Faransa ya Komori zabarindi wasugashi zabarindi wa rasuliwa zabarindi wasopare zabarindi izo dizo saurambilo shara iso he daula wa kisiasa sijaurambie kana we amini we hakufuru zirensi rajaan mane daula yuharma khatari walonda ni kwa tu shinde imagine wakomoramba ukana yokoka bozi yani yokoka kharije hetera yo urando rahane ula harmetere sisi rilobonze rirakibura ngali yao ngariona we khatari sisi rifanyozi recherche harmasi ze relations internationales ngariona we khatari lidhalika na mkensiri fikiri rais wa daula ransi ye imani kana wanzuti andumbeboni pia ikakarja shukura Mwenyezi Mungu rirensi urambi namna juko hifadhi ile taifa ujuko hifadhi yewanansi izo ndizo tsahau shawiha amini we hakufuru yoti masala ya na munsami mana ni hadisi dokana ngabo danger wa Komori kensiri rishikiri insha Allah taala okay amombo Mwenyezi Mungu kana njamlatizani wakati insha Allah taala Mwenyezi Mungu jori hifadhi Mwenyezi Mungu yarinike tamaya Mwenyezi Mungu yarinike rehma Mwenyezi Mungu yahifadhi taifa la hatu Mwenyezi Mungu yarinike zuka na kibala insha Allah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.